Ya au te folo fum fa talo fa tu de vanga o la fia fi in o se funu pa tasi miru te o te idei le tu la lima le tu fa wa Bluwave TV. Ma se proclame Tautai A'e ba le bruia fai volo tanto buturu. Tautai A'e ba le fia le aga le le o tanto tapa o siri le langi. Ya au te fia fa fe le yo folo fum fa talo fa tu I lau mai mo ngai le vanga o la fia fi. I le fo ya so lona asoro ngafia ngi, so lona valu. O le masina, sorry, e sao kako asori, ia lona valu le masina lona valu. O le tausanga lua se funu ma le tolu. O le mele iei le pisi ma le sawa o le oa kaimi. Ia ua tele fo e haina whainga tāno kakau update le aso sao. Po o le aso lona fia le nei. I le nei aso lua I le toe amtalia fo I o le tautua ma le unanga faa wau le nei vai aso e ala I porokalame masani ai. Ma le tua ese mai tātou porokalame o le aso ngafua o le tātou Monday Sports Talanoa. Lunga lava le tautua le Bluwave TV. Ia o le aso lua ngai le Australia. Ia o le tātou Oreo tala o to mea ono o te tupu sa te tupu. Ia mai se o nisi o tātou telefou mai Samoa. Ni usila nei e me se foi o mea ono o te tupu li lalulangi atoa. Uyo lea. Ia o leva ma le minga o le whaano alo fo I heo folofa mo ufatu lima mo ufatalo fatu pa ia lasi. O Samoa wau whanga poto I lungo le nei fo I platform. Ia po lungo le tātou o unanga. O le social media upenga o whamatalanga le ngata o le tātou Facebook Live. Ia lunga fo le tātou YouTube channel mana tua. O lo available le tātou por club lungo le tātou YouTube le Bluwave TV. Ma fai fo ona e mai moa mai ei o e lea e lea sau Facebook. Iyo. Wa ye foi diska ka wakele foi nga mau so o lungo Facebook. Ia wa reto e fia foi mare ko ingresi e meu Facebook. Ai ma fai lava ona e mau le tātou por club I lunga o le YouTube channel. O mai o le dei vanga o laso. Ma te ko fia mantou au gila de dei. Le mantou ofisa au tu. Ia olo e fa fonga mai ai ma e mai mo mai ai le dei taimi. A o tau bo fai e longo pui ali ilo tātou wa tiro. Ia e piunga ma tiunga o le dei aso. Mana tu le Samoa le atu pele. Ia au te fa talofa ma au to e fa malo atu. Yo sa ma fai ngā le vea tulona. Tulona u pa ia e le popo u pa e le solo. O wao Samoa o lea o mamalo le e vi au talanga tā o oe o le fue le velave. Pe au iai se whapatalanga, pe le au iai se upu asiata e le mawhai o na suia se iota. E le toe mawhai foi o na pulu mafuaina pe paupauina. Whatu pe wamuli o taula fonga I se uleo vaivani. Wao Samoa ia o le atunu utofia e le o se atunu utriola. Mamalu o pa ia o sa mawhai ngā mai malai tele ma malai tāfuna I o malai o le totoa o malai o le manino o malai o le vavau. Ia e tā le pole tā au wā le whasi fo le lai lo na tau o fiafi I fili ma pole tuu o wā au wā. Tupu whanofo le pa ia o ainga fiore batua whare whama silia la e ma le tapu o inga. E ngonto ia I le la ai fusi le whau o malo o wā Samoa. Ainga ma tama mo lantu ainga. Ia ainga fo ina ile I tele malama a wale tala lelei. O le o tapu vai tasi masili anga iai ma malu o wā tausi o Samoa. E pola pui o wā tau mua mapule o I tu au malantaua. A inga ile tai ma le vaa o fono ti. Natu lea? Ia? Fusi lea le whau o malo e peo upu. Ma lele ei fe polo na anjali o le antiongi na ua maea. Ia le talong o le taunga la balapa ai ngofie. Fa mai wa uma mai le mo tatali le mo tai fa fo yo le na o le to aso nei momo o le fo sao mo le aso nei momo. Fusi la I o la au po le balapa o malo ai momo li fonga. Fa pena se ngono le fiafi tanto sula le lo fo le tua wa o ia na fa ia mesili lo soifua mo lo wola vai. Le faiono tanto toi miritino mo tanto toi mimusa. Mo tātou aleanga e peo le tautai, lo ngora ngā te whale, ma whaatu e le whanga I punga e whamalo I le whanga wea. Lo whamalanga le leo no tātou ma te sili le langi. Ia, fo I lea matu maule vi inga o le tua e le manatu. Ia o le porokalame o le Tautai A'e. Ia o le ae atangia I le ingo o le porokalame winga matanga o le neiaso. Ioi, ae manuia whaiva, ae malo, ae male fia. A e au noa ma se whaale velave. A whai fōi ua whaanoa noa I tātou po o lo fia I whaanoa noanga. Ona o le wala au. A le tapa au siri le langi a le maliu breoti.
tu o le malo mo le suia fono wa fo le pongisa o fio anga mo le tulonga le langi ia ele mutai lo tatou fa mo i le tua a mai se foi le anga o le tua ni si o lo mo fai ona fa fo mo le ni vanga o le fiafi ia o lutia i puava tu sai foi o fa no nga ia wala ngai e se ale kala fa mai o ke kan oi fa mai se ale prokala mele ni vanga o le fiafi a tonu fo wale ai il sini male fa no o mo ina ia toe mauare malosi a totoa ia ai ua amia ele tua ia fa mafana fanantu le porkalame le nei vanga fo o la fiafi nei ainga wo ma pele ma mai ri tanto porkalame ia ele u mai lo tato fa mo pe o la le tusi a wana inganta ile soifuanga nei me tato te fa mo ai ile tua ai a fai e ke kangi se makua furi e kangi io e se ale tala fa me o ko fikang ia va fikang i sere ko foi mai io ele ko foi mai ka le pele ma mai ia kangi vai disi stai me to tangi io ai o ma fana lava le loto ai ona ole misia ole mafutanga ile tino ma le va la lata e afu ai me e tulanga o maftianga fa pene ia a o le tatou fa mo ngo lo ia o yo vai le ola fa va mo le langi o tatou fa se manga hatalo fa le mo folo fa tu ia ilantou o lo o fia ia so soifua a fa pe o nei o lo wa so soifua a so fa nau le alava le tausanga mai le urua i tausanga se ia pa ia le se lau tausanga pe over to fo i ma le se lau tausanga happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you ya le na le la o pese ko marka ma fai por kalame fa maru ya to wa so soifua ma so fa na ava pe fo ona na fi ya na misi da manto Monday Sports Telenoa ya happy belated birthday ya to malava e misi ro to swafa misi o to wingo e por kalame e le o lilo e le misi fo i le sila fangantia ro tanto tu le fila wa e aka wa fa pe ha o ye le o le io ana le tau fia o manto ainga io ana le fa mai se o torua asi o lava fa sala la io la tau wa na tele o vala o di ai foi la ke pesi o winga wa tele fo yo taimi ya fa tu le ya wala vale fa sala la wa lo winga a lu mar pesi o le antele ni fale fa fie fa le ngaina ya malo a fu ai la o mawa feo yo le tala le le mfai lava no o alo tuanga lu te a fea lava o tou fata faita ulanga fia io fea lava le kale sia kirisiano e te mafuta mai ai le nei taimi ma e tu ia muri papanga o lo e te talo mo la o porokalame ia pe kere o kakaro fo i mora ia wala ngai fa penga e ia si fai feo ka ke rongo fia tanti rongo fia ka mo e de fia ia ka porokalame io ka ke pasia ko a kare so war fa venga malo se mo oi an mela ka ke e oi mai ala ilo le oi se malo se fo siata o te fa malo mo u fa ta ya tu pe ya te o to fa dai ya ele te talo an pongi ya wa fo ia fai va lo tato tu no wa nga tele ya o ma to ne yo la fa sara la akala ka mo tero mo na ka mo o tama fai nga ale akar ka maro wa sa o leia ai u lea o te fie fa talo fa mo follow fa ila to fo yo na missionary ya tu no i fa fo ma tu no ma o te fie o te fa talo fa mo o to wala nga o te mala malele o isi e tunu a misa ila tau o itala inga ya tunu fo i o Filipainga, Afrika, a tunu o Pasifika ya kungu i le ingi se asa e mo tangata Samoa. E peila e aveana i porokalame nei e tau to oluaina o tau i lea taimi male aso e te toi whaanongolongo ai le ngangana Samoa. Wala ngā e kāla i Kenya, pe te wha evangelia, pe ke wha misio ngale i whea Ethiopia, Nigeria, ia matunu whapena. E na ole ngangana la vale na ia ma ngau ngangu fo ilele kau fa matala ile tele o mea ia a mawala le mato fa talo fa tu pi ke fia le fo ia o fo lo fa talo fa tu proclame ne va ngole fiafi fa solo le fa talo fa malo lungo le tato proclame
O folo fatu to tele o tou le o se sao fo i lungo le programa. A talo fatu ya pass pay ya le mafuta mai Brisbane au se talia. Se fu manuia le telenga siata o savea tu mua pay is kafiola ia kafi. Ya lango le tele o taimi. Kau faiari fai mafaingi fa mafai o ko suafari. Kalofa yo savea malo se fu manuia. Le vanga le feme se fot pa yo lainga. A tara wat foi a fo tai lu mo vai su a ampulu le mafuta mai le vanga le feme sini au se talia mau si tua tu sa Robert le santele le mafuta mai fo le vanga o le afiafi le ngata ile o le fale nga mele a keni mulipola. A talo fantu e le vanga le afiafi ya o folo fatu fo ya Lavania binder le mafuta mai foi from California, United States of Americano. Ma lor so fo mo le langi ma le wa yelu. Ma le tau foi ma tanga ma lor so fo mnuia. Ma lo foi le langi ma tafi e se foi o le fatto to le vanga o viafi. Io le gata lea Daryl Amoa ma le no falo io le mafuta mai foi po le sunga tama fainga. Ya ma le no falo o folo fa talo fatu asiata mar programa levanga o le afiafi ya ale fa ngalo ina foi ia nisi o do ngau le mali o kif to foi mafjanga sala jelu risanti o mai o le uso levanga le fefranga telea junior va ngai mai yamba to lo le mafuta mai foi lungo programa ya o mapanga mai be sunga ya Daniel to ta vita mabule sua fa tai mafuta mai Oscar Mose, jalo lava, ia ngata fo iler sunga ya leilani, foi mono eneliko, fa taide mafuta mai. A jalo fa malo watu to fa Tautai li kati sua, male tausi ya avea au peseta sua. Le mafuta bali divanga la via visopi tu fale, fa taide mafuta mai ngata ileo tupo mo hofo. Ya male to tele o jolu sia pesamino, elisala, tali matasi polo sunga tangaloa. Yeah, have faith, Mildred. Stay lean. Man, ia tele le swafale have faith. Ya fatalo fo Joe Herman coach but to tele lava o Joe Meru Sipaya no au Salaropati. Ya le tanto vainga masani Rocky Faleli im to tele o Joe lungo tanto YouTube channel. Fatalo fantu asiata ba o follow fantu le to tele o Joe ifale saying of lava. Tail mafto mai ya te auto fo le vanga le fiafi sunga fa fengainga ya tamali i po yone tamali le bua mar fletua ma so se fengainga la fo le vanga le fiafi o fo lo fa talo fatu ai utela ila tu fa mnusina ta to sponsors ma tu fo le vanga o le fiafi e ave fo ile nei lao ma nei panga no ai toi mo moli e toi la fa ma lo ma le ngang fa tele Samoa le tu pele ia ele te nama le laina le wha mo sio mātou pitonu o ma mo sula i sa tu paitea sa whatonu ina i Samoa i lea sofa raile. Le la ua toi te liu mai le uto, ua toi fo i mai le whai ngā malanga a wa awa li tia ua tau te ia e le wha moe sa whatangi le la. Ia ma sa valia i fo i. A wa so walofa sa saa ma so wala i malo le tantou maftanga whaafte tele. Wale ole le pe ole tala i poula la lo to lo fa sa lo do lo fa tu lai o ma to lo to tala fa sa mo ina u sa afile te no fiti mau polonga le lo le tuitonga fa be fo tala le te ne se me inga fa ngalonga ta o lo fa ai se sa fu ai no wole o ata to le tamo ta le le po le tamo sa mo na ngalo e fa mai finga ta o ta to ngafa so toto mo ta to ngafa so ivi tau le tino e tau le pa. Whaafeteitele ma le taele o loto whaile leo asiata ma fafonga tau moli o le susu o le ainga o Samoa leoi. Mai se o li ita iai le pa ia o le fioanga. Ta vo i mga su a fifio fo i ta pa au. A fifio alo le lilo mayamba o le tamo o le moonga. Ala le tai le nofo i tu aina ia te oe le ala taua. Wa ta pa au le fano. Ma manu le ala taua. Whaafeteitele mai le taele o mātou loto. Tala lava moonga pa io aingo Samoa leoi e sianta e toi tau nuu. Ea i New Zealand mai se fo i o lau porokalame. Wha mole wha noi antu sina vaenga o lau porokalame. Se i wha leo le anganga whaafeteitele le anga sa tātou wha utu ma wha tangi.
e le ngata o le atua a o le paia o Samoa po e le ngata o suli mawhioi tama whanau a o wō mamamai le ua whaali lo tau alofa tūlai ma lo tau alofa sa whaafte tele e umananga le atu o e foi o lo tau sa ili atu ma tau mawhai e fisoso ni atu o lo ava noa lava i o ele au unanga me se foi le unanga vave lava le Pacific 40 ma le link o lo iai e whao ngaina ia nisi foi la tau o lo tau sa ili mai pea le wha moenga ia o lo ilunga lava i tātou porukalame mai le vai aso le jenei ai wha leo le nganga whaafte tele ia i lo tō wanga lei e nā lo whantu ono le porukalame me se o lo nei tanganta o lau te talo le tu o le tōmu e nei e toi whaatutumu me o whaangau ngau se te mi vavi ono lo tō wanga le leima lo tō wala lofa e le tau tōro lo wina o tō suafa pe ono ufa iatu e lilo le vaaya le tangata ai le lilo le sira whangati e le tua whaaftai ono lo tō wha mau ia manatu foi tau mawhainga ia tātou tū lea matilo tilo e pe o le tala i le tama na whaavelaina li a i le ana taua i oe tātou tū matilo tilo ia ma tātou se i le matila apa i le ofeloa ma tali mau whaiva au alo whaiva ia Samuel oi ma le ala taua ma tapa au ia e se Maota tele po se hol fo i se tūlanga i tapu vai tasi ai ona o lo tau alo fatulai ia o le vai ngale no mana oe whaatea momua ia e momoli fo i le whaafte tele e company langolongo sua e le ngata o main sponsors o le nei porukalame ai o te toe fia whaamapu e lava i le nei vaenga o le fiafi lau whaafte tele i company sa langolongo sua i le whaamoe si o mahantou nuu le LM4 Group lau fionga le sa a pulu Tyrell ma le whalitua ia Mita Tyrell whaafte tele luanga le lei whaaftai fo i mo le langolongo sua Pacific 40 ma le talofa voucher ia si o uso le fionga ia le upipi tele junior tala i lene ma le whalitua ia whalute whaafte tele le tauanga le lei langolongo sua ia le ngata fo i lea o le Pacific Easy Money Transfer fionga ia whai malo Alan Stowers e me se fo i luso ia mangele le tatou pule i Samoa ma le ofisa i Samoa whaafte tele le alofa tūlai va ai law firm le to file vai malai po le sunga le li lo ia sia tanti na e va ai ia ma le anga le leifo e tu so le fa mo moe le ngata fo ile ia the one and only Tasi Market sunga e fa fe gainga lu so ia to le 4 reverend to le 4 po le fionga le fa sina ma le tua ia Helen ia fa afte tele le anga le lei ia ma lo to lo fa tula mo le fa malo ma fa afte tele tanto sponsors o le tanto por club le to ia Pacific 40 le ngata i leo le Maota Samoa service station si vai tele whaafete tele le langolongo sua ColourShops me se le tanto major sponsors ia le Tasi Market ma le Pacifica Family Health Group ia i nei le fionga ngā le mana vai whakaloa ma le paia o le au whai ngā ruenga Samoa Tourism Authority ia whaafete tele le langolongo sua Sunny Rivers ia fai makarakara ngoa mai la ka imedi ia ma e fio me foi fai stanta la ilunga inisio swinga te tele me se foi o porukalame ale matanga luenga tangata tafa mai fafu le ngata leo te fia fa te foi ia le company ale tausala matiu mai Peter u santo paitea tosa foi le lango suina ia le fa mo le tanto no na tanto antua il tanto malolonga a foi mai kako wa fea ni so tanto updates se kako kilo all le teleo update se tanto tala noai rega telia e ia fasi o rile wala manu ia tau sa ilia toi fo isa informations no fa le ngo la vai ai pe ia le wa tata mai for ngai mo ai se tanto fo i mai faita to updates o le news mai tuai le pa pe mai ata to fa sa lo fa business nei da lo fa la fa Samoa o le o tau mai fa o loa le Tasi Market ni usila nei e tanto o loa me tau lima SS mai Samoa e pe o fue ma to launga tuinga matano Bluwave ula fala ula ni fo titi fro fa pe mani fo oti maleano no yo ni so me tau lima SS te fili mai ba fo ya tanto tau ma fa SS mai Samoa e pe o ia ula ma fa pe talo ulu ma fa ise tau o fitel bala nei no le numero lo o lunga monisio fa matalanga le Tasi Market le tali o lo Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa.
Talofa. Talofa. Talofa. Talofa. Talofa. Talofa. Talofa. Talofa. Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, holo alala i atu no mau. To be a fiel on the Bimbo or Samoa. By the time left your mind, we will see you again. God bless. O le atau nuu mai ia te oi i le aso muamua o katopa i le lima i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O no fuanga sa whaingoa muamua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha taunu wina i lau tangata. O lau awanoa le leili nei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ai o se moe moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai se whangu sua haupa ia mai Israel i le aiso na tau. Awane e msia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina ai fo le ufale mai o whaatusa o le atola au o le whengainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua mua o kitopa i le Dewdrop Event Center. Manukau. Soifua. Tebra wachile ua afatonu le itu lai lima ile Jamie Mando i au te ronei. Toi whaafela ia tu le taliu mai o le programi malo longa masani. I le nei vanga o le afiafi o te loa ua afatonu leono i Samoa. A whapesa o au pe ua afa le lua i Australia. Ia au te loo whaasoro solo atu i le sefuru tasi pea po le afor sefuru le po i Amerika. Ia, manisi lava fo i atunu te le mai loa ia inisi o atunu i Europa, Asia, ia au te loa lava. Tati tau maua le taimi lea ono le taimi tūlanga fo i lan tau wolo o mafuta mai. Talo whale tamai tai a hana matau aina, va ai smet. Ioi, le whato alu ese nea tu mara tatu ofisa. Ia, a me se fo i o to umarungo le programe, malole no sai malole whato toa. Yutana fele mai se foi o le Colombia sunga Colombia ili ui talofa lava ioe tama tuai nei o poro kalame le ftua te toi va ia tuai ya malolo no sai nisi o tato update mai te tono le tato atunu ui Samoa me se foi o meo tupu le lalolangi ma nei sa o ile upu foi le lalolangi ma meo lo kukupu ai a leo te va ia tu nisi o tala mai Samoa o le tauta pena le lipule o le RSA. Ai me se fo i o le lantou whare kalapu ma le pulenga. E tilo i se su po se tangi. E whaatatau i tangata o le matanga ruenga. Ia o tiute, le asa lokaina ma whaasaina ma whaatapuina le tūlanga fo i le toe whaangayoina ma seina le leisene. O le whaangaio ia o le whai au nanga wa lewa i tutonu o Samoa. Ai o le sūla le kiro koe se lau milionga le e foli e fōlinga mai o le apatatu a nga i le matanga ruenga o tiute. E se whaatale noanga le e au mai lunga e mai telefofo i Samoa o le ala e pia matai tuina. E whaisi ma mawhor tūlanga lea, ia. Ai mana tua fōi. E afua mai le mata upu lea. E na ua whaailoa manino mai ele matanga ruenga por official tuute. Ia. E ire ke le whale kongu le ia ile le tutongina. E le ngata o le lisi. Ia o whaafowina o le sene matulanga mo vaenga whapena. Le ala e afua ai matangi. E afua matangi ai le whinaunga reo lo o whainei. Ia. Le ala la atu e tau tilo ai. Ia. Ile tūlanga o se su se lau milion. O koi. O tūlanga o le su. Ia, se taimi tātou tō mai e whaalau tele lea ma tā upu ma tūlanga i le tala o tō lea. Ai pau le whaafisili o lo o ta o mai lava i le ma tā upu lea. Walanga o lea ua lau manino. O le foina i o e lava i whaatala talanoanga ma tala fau i Samoa. O lea lava lau tele. O lea na whaali le whina ngalo o le alipule. Whaatala noanga ma tustala i Samoa ma whaapea mai ai.
e le lava le fitu asu le sa tu ina tu e tapena mai ai sa la tu tali ma sa la tu fa mala manga e tu sa yo me ye mo miak ya le la wa lu su tango le vateli ya le la va vai tunga o le ua sa ni ma tapena sa la tu su e o atu se la miliona ia ile mtanga ruengo tiute o le si tatu tala to mai Samoa silia ile 3 miliona tupe ale malo wa faaluina le matanga luenga o ngā luenga wa faaluina inisio au wala ngā lue fou wa te talaina ile motu tele se la fai now o le mana ia i o le article le ama se fo le tala o le langa o le ute mori mawina mana tuare sa Samoa nei le weekend o le aso tofisa o tuai sa vai ia por motu tele se la fai o walfa mo ngose o matou pitonu na o mori mawinai lea o kela kukongua lai faide kakalanga au wala i vailoi palaudi iyo ila so faraile na fai eta talanga au wala tasila lea o vailoi palauli o tanga ele moteli sala fai o fonga savai ia ai tau walunga e au wala msa taua I think le sa tau walunga ina ia le foi ngā luenga mapoloketi te tele ala matanga luenga o ngā luenga. O moni fa maloma le ngang fa te tele le minister ia ale fionga ia olo fiti ia fua vai tu sai fo o lona tu lai mai. Ia e me se fo o tu langa i ngā luenga. O lea ua fatino mea sa folofoloina. Ta sila le vaenga mana ia le fa lau tele ina ua fo le tu langa o folofolanga sa fola ele fast mal fainga malo. Ya le la wotino mai tele na ngaluenga o silia ile 3 miliona tu fatasi tu penalu ya wa fo ile fa mo ile pe o le to sila ba yitu ilunga ya ile tala lo ionisio awala ngalu e fiu anga tau tulo to report yo o mai la velunga le page le malo government page o le umi o nei awala ngalu e tasi te siva ta ilua kilomita le umi nisio awala e fu ala foi o nisio awala ya wa fa kaina lelei to sio lelei fai maula to tu longo fonga le o drainage tu langa o vaenga e alu ia ili swa vai ma tu langa fa pena ina ia awana ipoloka ya la vai fo ile au tafa ma tu langa savali so fa after telefone line mtanga wenga me so le fonga minister ya ona ole ave ia yo tu langa e nei antina e te tele o faia mole malo le ngata ile o le motu tele sala fai ia sanga ia ne ayo le tai e fio anga ia pai loi paloli wala ngo sa tu pai tele pe ngala ve e fo ile va tu nei wala tu fo ila walo o ki e o ka se manga yo awala wa uma so yo le polonga wa uma so yo le tau amo wa uma so yo le matua mo kusio se vai va tu fa fonga na tu iyo uma pala yo ngai se vai ia ile tau mare lo mare pala le awala ma se nei awala ia e fa fitai o le me mali o ma fainga e alu le taxi e fai mengia o popo iyo me o kama sa o man tau sa tu paite e le stand taxi na le four corners na tu tonu la vai le manga fa iyo le fionga fo ia lau tafi talatino e la le kamar nga ku ko ngur manga fa ai lan tu la wai la wala nga lu ya mato ilo u mai la usok pai ke le manga fa lu tu fai tu ai la tu la te alu yuta ia ke la kwa tongira wanga ese ku or ke dior ka vale iyo e fa mo moe mau pe ako ye pe le fongi pe ako ia wala ngole te alu ia ko kongi malo pase se la taxi pe lima kala ia nga aru le yuka wala nga walu yuta ia mato wala nga lu ke lo foi fa pe na wala nga lu ia nga la kwa ku e ko fai kala e ko fai la taxi ole a fa pe nga usu le valu ka ia e uma fa ia pe kale rua e ko foi mai o ke ala kai minga e ka ele rua wala ia te fai foi lore me makama ko e sawitai ia wa uma le tai mo savat o yo le fa tai tele o le si va nga le to mai tatu talo to isamo o le tu langa le wo confirm mai tu nga fautasi mo le o le wo confirm mai tu nga fautasi mo le sisinga fu o isle sorry ko sisinga fu foi wa dream makamalo asi te sisinga fu le no sul to sang le te wila io
me foi le manga ia le sisifu a mai ar kausanga a koa le au pe ua mau e singa fu ar ma fau o le ua confirm mai e tu nga fau tasi mo le te wila i le committee la vai o tapenanga o le la ua o le ua foi ua confirm mai va vai tu fo inisio tala ma update mai Samoa fo ringa mai o le tolo tamauli le ua mo foi confirm a wale fa mo ai mana tuai lo tole fa tala noanga ma le kapiteni o le au va fo le telefoni o le vai nu mai manono le fionga ya le ya tawa le sa i sa noa ai o te mana tua la vele o fa fisilia tu ai fo mai ya o le a come back ma losi le telefoni o le vai nu pe au lia le te wila lo winga la ya e tasira na fau tasi a wala ngau le na fa tala no le te mil na singa fu ala o keep an eye la wa ai apple kamano anga i ko e come back ma ya ole va tele mi manono yo te lo fa pena fo inisio va ale sa tau va de singa fu ya tatu tuli matanga u pe o le tala i le ufia le teino sina le fo i tau vanga a tonu ole a fa popo manisio tanto fau tasi Silia le miliona le tupe na maua i le radiophone po le geofoni ma le sailinga seleni e fa nga ai upenga ta failangi ia fa popo ai ma tusi ai si ma tulaga ma la fa pena silia le miliona na maua le victim support no race ma mauaina mai le fa moe i le weekend na tu yona tua asorusu mreiva o yu lai le sa fa tau i nai le fa moe le o le Samoa Victim Support Group fa afte tele le mamaro le atu mai se foi sponsors mai la tou sa la tou lango suina le nei fa moe fa afte ia fio anga o le na maua o le e tofu lava le representative sui mai e fio anga po o tu malo manu te itasi mai se foi o ekalesia e la tou te tonu foi o le dei mafutanga ia sa tango au iai ma fiso zoani malima di maina le nei fa mo nga te le organizations o ekalesia o fa la putonga mai atu nu e o le lalolangi o lo o yaita ma fana uma Samoa ia vi ele nga le o le tua o le te talo fo ia fa afitai o lo o alofa sa le atu nu uma mana tua Samoa Victim Support Group ia o se fala potonga o lo yai le malutia fo ile le masulu fanga yai ila jo mai lava i fanau o tina ia o foi kama e pia li fa lava i fanau matinga tina pupuanga tia fo ile le sawai na jo tono ainga no ia o afio anga e o ye kalesia matulanga mo fa pena le la e sulu fanga na ile fala potonga le ia dele le nei fo te talo fo ia i lantou o lo fa nga yo ia le fa moe malima limaina ia ina ia atina ina le lei ma fa so ma polo fa so sele li ma le lei ma lufina wa le manuia o le organizations ai mesela ia o nai tangata Samoa wala ngo ifo ile kurupu fo ile le lantou proklame o le nofotane ma se foi o fanau o lo sa waina ina ia maua le to o manga mo i latou fa aftai le alofa sa o le to tele fa alia le fa no ngo se tasi o matai po se tasi o tama o le lava o mai le mai foi article le lungo le Samoa observer fa aftai foi i le talo to lo tu sia mai ia fa alia se fa no ngo se tasi o matai tama so fa ya utanga va ya upa ona ole te enai se kalesia e kalesia la valona a lantou e awa yai e sona fine wa maliu ia ona faia sauninga fo ile le toe sauninga ma pe au fa ma vai ole afine po le teine so faia po uli upa ia i totonu ole fa ngai na ile falesa tu sa ole o tau ma faila vote faitau toto ai le vaenga le fai foi sina tanto wa fasoa ta sila le article le vele vaenga o le tato fasoa e le nei vaenga o le afiafi ai no tau mo fai le foi mal mana tua le ngai so se tala lava
e fia fo side of the story e lua pe tolu pe fa sa ele okay le siko ye kam le siro maku ele kasi e fai tu ole tala ola no su nga kala ai va ia tu male to ai le tu langa le mo fai tu wina le antikolo lo mai lu ngole Samoa observer ia o le sala tu fa tala no ina le tamale ya au tanga vaia upa ai e atangia mai le fio anga o faleu manono tu no fo ya langa o lai wa au mai la fa la wi tele lunga o le la te va ili tu le tala le ma fa pe mai o le soifonga anto le teine le tu lo fo ile ua maliu ia o lona soifonga mai fa fa ile na tupu wa e fa nga sa nga lue e te tonu ole e kalesia tu laka malava au tala vou pese au fai pese o me malava pena peitai e atangia mai o le au mai le fa peritania voi le tala o refuse ona ole tulanga she's in a de facto relationship now ata do wo fa matala le upu fa fingo fie ina ia fa manino ai le tala fa peritania po le term fa peritania le ne le de facto o le upu whawhaingo fia in terms of mala mai, o le whapou diuli. O le nonofo fo ile ka ko fa ko mero le partner ama le marriage e ka se kala ko inga malo anga meo panga. Ia, o le nonofo, ua mau le whanau, ai le i wha ai poipo. O le whamtalanga la na o le mele. Ale, o se, to me, pe, o kere i loa iai, ia o ele te mai mo mai. But o tele i maua se news fa pe mo o tele i fa longo se me fa pe mo wa le ma fai ona fai alo sau ninga i lau farisanga e ola mai so i fuange ai onga wa e oki kulo na ngana tu sa ona wa e maliu maua lua fanga a ke ro i fa ipu ke i fa rongo mo ai ya ai pa wala le wa o mai e se foi me wa tupu e se foi me wa tupu ni vai tau ia e ma ale fo ile ma ja o tatou te toyo mai tatou te au ili mo tatou va ili dina ai ono ole tau te alu ia tatou update e uma ona tatou to fo mai la ia le tatou te fa so ta sila le mta o pura vel tatou fa so le vanga le fiafi ta sina vai ngolo la wolunga mai tono so tatou o le o tu va ese mai le tatou manu Samoa ia o fa ma pu e fo ile tatou au pe ona ma tu fa so ai la so ana nafi ia wa moli ai fa manu yanga ia ale tanto wujuru talo sia o len to ai tonu mai ile taia wana nafi o ile fiafia nafi tonu mai nei manto ni usila ia e to ta pena ile fai malanga tu ma fa awa wa tu le ngato le tanto test manai au ye le paperians er ngante le au tele ai au malosi mai ai lani ia ai fa sauni ai mo le ta me sanga ole World Cup ai o le si vaenga ia tātou tapua ia whaivolo tātou waturu ioi tātou tapua ia le whaivolo sio tātou waturu ia awa fo i le wha moe la warunga a tonu e ia nisina tusi mai foi e fia fo le wha so i se taimi ia ai winga le manu Samoa me sori tātou pulenga mana tule ia i vai manua le tau mo whainga ia ai langa i fo i le me mawhai ona tātou ia i fo i le vaenga e whainga tātele pe a fa pe o lai sau mai fu mai lunga langa lu fa sa mai fu mai lunga manuia ya ai se ta to o le mo le tanto fa so e na ini so ila to na lan to tusi mai ina ia ma fai ona pe ma fai ona fa tala no ina ma fa so ina le ta upule tu sa yo le te phone ma vanga fa pena pe ala va le tanto taimi ma le sitala le muri o le tulanga le no fa ya tuai e le lo manu ia mai o le tala e winga ile fate aina ole tai ole tuangai ia pole sunga fo ia tuila epa ma de tu ole tala le nei ia wala walunga lava no tava ia tunga wa au mai solo mai lunga le Facebook ma de tu fo e ile tala e ma fa ona tatu fa pe atu ole ngai me ole Facebook ole ma tua fela o lo wa ikala lava ma le vafe yo le mole ai uma e fo e sa o har kala la ngo ka vai le Facebook e ele me fa pena o isi o le tele o isi mea e mo ko vai ku ngala e expose mai lunga o Facebook ma tulanga fa pena ia na ye lor mana tu le fa pea
na o tala o le vai male usunga malanga o tatou ia me se for fa soa me se lava foi lo nei tangata I have to check the fact pe mantai moi pe manta fo e foi nisi na o tala no ina ma o fa soa tu ai e o a fo I tangata o te fa tu tuina ni tangata fo yo ni resource fa tu tuina le fo kala ngoa ioi tulanga fo yo le fa moi le ia ai e ila le tangata na o reach out to ai lava fo le fio nga como fai so se le fio ma o reach out to ai e tu sa yo le tanto vai nga le mari tanto article le ia pele o se article fo I po se tu singa lava fo I lungo le social media le ala na mawai se ava noa ia e fesilingi ai le mata upure tato dur malolonga fa o tato fa soa pe mai a tato fa salong fa business ni. The Color Shop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Now that is beautiful. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Waves without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Siyempre ka na mo vine ko ay. Amang yung kulos fangaw mo makulong talo fakagjoy sa celebrate los fangaw yung sa misina. Sorry, if you po. Sorry. Ang kami ang kasi los fangaw yung silpe po. Uso, kan yung ko kong yung member of fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo ko, welcome to Thomasin. Maro. Paymo. Talo ko bacha. Talofa lava Samoa. O le o tau mai I fale o loa le Tasi Market ni usila nei tanto o loa o mea Tautai A'e S3 mai Samoa. E pe o fue ma to o launga. Tuinga matano Bluwave. Ula fala ula nifo titi furumua fa pea manifo oti. Maleano no yo nisi o mea Tautai A'e S3 te filifili mai ai. Mau fo ia tanto tau mafa S3 mai Samoa e pe o ia. Ula mafe. Fa pea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Wala au nei lole numero lo o ilunga monisi o fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Te pero wati le ua cho e ono minuti o te tale o le itula e ono I le tau tua wha wawala Bluwave TV besi fo o le porklame le tau te iae ma le bruia whaivo le tātou tunu. Whaaftai fo I le mamanu o le tātou wo mapaanga le tātou Bluwave TV besi o ilantou o lo filifilia le nei au unanga lea reach out mai manisi o tātou pean o whai atu. Ole manai o proklame o te tu o vanoa lava fo I finangalo manatu fo I o le to tele e ai fo inisio I lantou o lo fia reach out mai matau mafai mai ia au mai le si tu o le story e me se fo I peila o le tulanga le I le vaenga le matau pulea I le I si mataisia ia ma le tulanga I le maliu ai o siona fine ma le tulanga fo I le tonu o le kalesia ma mafua anga na te e na I le whawhenga inga
whaafitai o lea reach out to mai ma so de mai nisi fo i o le toa tele. Ia, ina ia mawhai o na sila fo i le itu o le ekalesia wai pealan o whaiatu. E lua side o le story. Ona o le fo i la ua whaamanino mai, ma whaatala noa mai e le Samoa Observer. Ia le tama. Ia au keiro fo i la lele i whakarangoa inga, whaafia inga lanko. Po o le hantonu le mafuanga. Ia e pea na tawhai atu. O le tele a fo o le talai au mai ilo na laua lunga. Ma le pito i lunga. Ia e antonu. O le ala wo wa atu. O le e fiso o te mai nisi. Mana ia whaafitai fo. O le a maua sea vanoa e toi whaalau tele masiri silai fo. Ia ili tu o le kalisia. E le fo isia nganga masi tūlanga fo. Ilele i na ia taule pua manafu. Ia e au ngā fo ili wha ma ite. Antonu e saua i whafo le story sao. Awalanga yeli se be fo ile nga nga fa mai ke ya le fa tai fo ya mona a me se fo yo le tau reach out to mai ya ma fa be mai wa la to tonu le sa fe ngai ma le fainga le maliu le ya ilo i se no te inga ina ya po ina ile ala ma tu langa uma fa bena ai ma wa le tai mi o te toi so ta ia tuai ya ona mai fo ila yo se fa mani no ngole vainga ai ole tu langa ile ta to wa fasoa ile nei vanga la fia so a fer vanga le ile tala le na au mai e ai ia fa matalanga fa joina na o moboina mai le fio anga o le pa ai me se fo inisi sa o fasoa ia o le a le fa ngoino fa le ino la to suafa io patulanga o ia ia o lo fa be mai o la ia ile feutanga ina ile mata upule no fa tu sa o mo mai lungo le social media no to mo faila ia o te reach out ia fo ia tanto wa resource le tanto proclame o tangata fo io tangata fa tu toina ile ni tangata fo ile a me fa tu putala tangata fo io la tu tamali anga io la tu nga luenga e o nga luenga fo ia la walunga la fo le la sa o fisi so ta ia tu ia o le update o le fainga lea ile taimi la vale nei le afiafi o le fa fonga la tu tangata ina ile o Samoa o reach out to nei lava a mai le fio anga o sale panga ma le pa o le tala le na wina mai o la e tupu le mele na ele o fa ati aina yet ai o le update le na lan to o mai o la e ua tala no ina ma ua yai le fa to fa la inga fa pea however ele o se mata upu e faingo fie le fo ina tala no atu e a fua matangi ai to tonu lava o le ainga iyo so this story is developing is still develop ona e fo inisi lava fo yo poutu to o le no ya ele to na male laina o lai le tu lava fo ia le sunga tu le ya pe yo ilan to lava ia le ai o le update le na mai le orilia o como fai saili no winga as of now ele o yese tu langa ma o tima se tu langa but the rumor is there yeah so that's how you take it yo mai tanga tala fo yo na le fio anga yo lai fa longo tu ele no winga ya ile oni mta and to me for personally it's not an easy thing fa ko ele o se maka u vo ile a me e mo ngi fiala mai ka e au kupu e ya ke se fa bena e ia fio anga fa bena na ona mo ya nei mala marka ya a mai le fionga mai sunga kur ko ke ya a o vaenga involve vai to inga tanga to wai longa mai ngo te tele fa benei ya ele ai ele fa ngo fiela ele to inga la walunga but olai e yai le to inga mata upu na ona fa pena o lo o yai le mata upu fa pena i tonu la vole tu ma lo le te mile nei ya o le update le na mai le tulanga o lo o ta o to ai le fo itala wa tele ni so ila to le na so te mai ia ma fa be mai pele ma wo se fa ma o nianga ya ma ko yo ka fu wa ngi fiafi ya ai o le tala o to le na la tu ina mai mole nei taimi tato se e mai tau te fa so ai le mata upu ua matua i la walunga malanga langa ai le tele o fina ngā loi le teimile nei. E leo maka upu la le pa. A ore mata upu lea ua matua vā i le fonga vā. O supporters a le fast. Ia ma le sunga ia malele a tofu paulo.
e tu sai foi e o se tasi o whaasala launga lea ua share solo le to tele now o le mta upu lo lunga la le na o le mta upu le sa o no no lo foi ia uia e le a fea i se o na o le tūlanga foi le ngo ka mafau fau e ye le taimi e whaonga i le tangata le tu ai ngā tactics foi le social media tactics e draw mai ai le attention sa tangata matulanga uma. Pise kanga ka foile le you are a stirrer. You are a stirrer. Fo ngare ke kango stir mea. Rawinga la le fai atuai la utala. O koe haru o koe makamaka i le video le fo iuso o matamatai wai fai meo lau te Samoa. Ya. O lea la wa matua whaasanga tau mai lava I le ngata o le vaenga whaupu whai, but not so much I tai o le fast. Ai pei o lea ua fito I tonu lava mawhanga tonu leifia maina. I e o lo ta ua o supporters po o lango sua al vaenga whaupu whai le fast. Now, ona tua fo I o malele paulo. E leo se tangata o toe fia I fo I sesi e lango ina le HRPP. Ka ilo iai I kokele. But generally, Langa o lete si la fia ma o wiloa. O ia le vasao, o le vasao a lea sa ia le amatanga. O le sunga fo ia malele paulo. O king fai popo. O ia lava foi. Samoa I lava o na faa leoina maia. Tūlanga malape o le whainga malo. A o tua I le foi le sunga atu I le epa ma le whainga malo le HRPP. Maliu o lunga lau tu loa pa I o ainga misio alo mawhanau. Maliu, tangata valina o luanga lau le vauru kamu. Te leo mea o le upu, tasi lea upu nga makua I se kai kalinga I le teimi na sawa I fo I live ma whaalau I loa. Ale sunga king fai popo. O le corruption. Tasi lea upu na dele na whaonga. E lea uso. E whaonga ina mai ai le fighting lea. Ale corruption. Corrupt ia tuila epa corrupt le HRPP. Whaasoro solo mai lava lea. Wa avea ma vaenga, wa avea manifo tuli manu o le tootele. Walanga a fua ia. E muli ne ia. Pato a vale fonga va au sunga tuila epa. Ia o la auli fionga sa whapito fuilele wa spiriki. Wa spiriki ia wale to ia ile pa kia kasi. E muli ngeile issue nga. Ai waleva na alanga mai le sunga ia malele po king fai popo. E lau mai nei mau mea le sao ma nei mau mea se matulanga uma lava ma fa mai e pla. Na ruai lea. Va iatu. O lea tau la mua mai Samoa. E tau la mua mai Samoa. Ile kalo mai ngai fu e wa pe wa lo merch mai to tonu e lango le fast ina ua fatuina le paki o lo ke como fai e koe vali tu mai na ia to fa fo ilo ma fa ile me o ko o ngai fai ngole makau na taula mua mai luma ai to ya lui meo solo te mai to ya lu te mi fo ina ia tau ava me ina ia court cases matulanga fa bena Tasi le tangata na lau walunga mai maana pepa mumu, mafua mumu, mafaa wilo mai. Wa le lifa le lantou, faa moenga. Ia, le toi tau faa ilo ina fo, sunga tamai ta ilo ia. Ia yuni sa polu manisi fo, le to tele mai le vaenga SSIG. Ina ua, tau mawhai mai lala auli ma le lantou fo, vaenga faa upu fai, faa tuina se panti o le fast. Le fo ilana tau la mua mai ai. O ila, na peina mau ai le tele o foe e alo ai le mau le tangata nei. Le la ua lua isu tanga o le vatele. Ale ua fai fo enga ma fasi fo e. O le la ua toe fasanga mai le sunga king vai popo ma fa pe mai. O to uma ye lango sua le fast. Ua matua le o lea ma le ingoa o koupaki. Ua matua le o lea to ua mionga. Ioi, ma mionga a le ingoa o paki e kakaunga mio ai. Ai mana tua foila, o lea tātou te iai le vaitau,
o loo kangi mai ai le sunga ia king whaipopo. Mo se lave ai. O le ale lave ai. Se kupe, se ikokongi ai la ulo ia e mai whafolenga wo ule koe whakukuinga, se lo ia mai Samoa. O ai tanganta ia na mawai foe o langa waa. Ia o ke le whapeta te tau whai iyo. You don't have to go to university. Ma mo so e ke ilo ai calculate o ai tangata ia majority ai le alo lofa kakarea. Pa ai currently te le atu tangata o le vaenga wha upu whai e langolongo sua i le fast. Lea la tau te langolongo ina le sunga king whai popo. Wa ai longa o toi ai seisi e langolongo sua i le HRPP o fia i le kangaka. Ai a fai fo ia sesi o HRPP e le hai ma sesi e koe fia ia. O le la ufa yatu. E sala ilo le fia ia pe fa pe o e HRPP. No, I am not trying to bring divisions, but this is a fact. Le anga ai sesi nga mua karakalangoa ma ko lau le anga o kuila epa. Kasida. Kasida kaka. Ya. Le wingo la tala. O le nganga foi le o la fasoa pe le fia fo ka ka ke o tele ele so o tele pol le anga pe no foi atu kasi le tangata na amata mea ile fa le anga ino le tamali angor sungo tule sunga tule kasi le pe mo I pe le mo ia em foi no fa tule mo I la le tulanga foi le defamations remember le na guilty na bleed guilty ile defamation. Kagia ia le conspiracy lea ia kemingi. Le tau pule nga foi le ina ia fa o le oti. Ile sunga tula e patatia e sela le isu nga mare keisir nga ele ola vea le mele. A lela tanto tuli matanga wina le mele ta o le defamations or defaming someone's good name. Kasi la le kanga ama ka mele mele. Ma le tuana su e sausa ili po ai ola pi. O koe whaasoa koe I vaenga lea. Tasi la lea tangata fo I lele o kere whakusi o la pi, wau kere loe o mateo nao e leisi. Ai tasi lea tangata sa amata mea. Ia ngā lakua ia lea malilifa ia kusa it was like the beginning of something. O lea lalana lea leina whaatula utala. Ai longa o koe iai se supporters se HRPP. O koe alofa ile, I se auso. E o foi lai langa ko fund me le nga le so nga se le foi le por le account ko fund me ta ilo ye penga ise so HRPP nga kong ye se rusu sengen mele ta ilo ai longa masalo iyo a o le la walu so kanga o le va akili o te lo tanga ta malanga le wo va ai se tasi o wo le lungo mate feeling lungo Facebook o le ta o so fosius ai le la quote mai ai te loilo le le uso le la quote mai ai ngo vai ku ngama ku isa ia le uso le ma fai a king vai popo mai mawalofa la ko mai la ku pe o le silengo u so swangi la ko fan me and how dare you are wa ko fa sanga mai ma ko that's a fact remember that's a fact elise kana fa na vo mai lunga le uso ma au mai e malitali a king vai popo wa ngai reply ai a o puangai wa ka fa longo so ai e ia le aso tau te vai le mea moni. La ia le mea moni. O lau puanga lau ke vai e kua yo lai wha malie le uso le ma whai e uso, well, you know, langa ngau assume blah, 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 I'll refund your money. Le la koe refund aku lau kupe. But one day e ke ilo ai le mea moni. What's the truth? La ia le mea moni. O la ofisili le te fi ofisili e tula. O le ale mea mongi. O le ale mea mongi e kau ke kau suea. Le ala walu suatanga o le vantele wale uke whaasoa. No mata fo ile video. Ai longa fo o ye se supporters al fast. Se vanga ngā followers a king fai popo mai fia ya king fai popo. Au te lo supporters al fast. So matua manu anu a finga ngalo kangakangi. Au te lo le majority fo ile o tangata lea na donate matau mawhai lango even though they didn't believe it a word.
tau pa e ia ile si kanga ave alanga lango ma ave langa se lengi. Even though we le trusting ngi upu. Ale uso. Yes, I know of those people. Ai waka ko alua ile me foi lele. Se alo faia si kamala ngai. Iyo ngaro faia si kamaya. Pala alo faia si uso se kilia la mea ai alu. Ele si ino ele ko inga me foi lele you agree to disagree. Si kanga la ko faia ma lo fa me donate. Just for the sake or lie on their side. Yeah. Because wale ya se ko ero fo ngale ya mai lesi side. Or whichever side. Alela o to fa sanga mai ma ko fa be mai. Ole makwale anga o ko ia supporting al fast. Fa mai o to ia aku ule ngana tamai ti o to ia wale anga ai mea. Iyo, ole winga, mai o ko ia wale anga ai mea. A tau tatala mai le ngana, o uma tu langa pala so and so and so. E ar kai mika ke vai kunga lai kau whaasanga fo ikai. Ia ai pi e musu straight up ma front up tai. A le pe woso mai nga I tanga talu jeli. Now anyways, ole tu o nei mea. Ola upisiri lea. Ai e whapele o se langono le whaasoa. Oe le avea ma supporters. Se whakula ukala lea. Oe le avea ma mai se foi la por sunga ya king o fe tonu tu o nei mea le la o sa markala o le o form amplifying le paki o le o form ample party. Now first of all kausu ese kupe e ko kongi le loia ole I'm trying to for ngale fa make sense le me o le nge fuai. First of all o leanga kausu ese se lengi e ko kongi le loia e le affording le loia. Now everyone alo lofa kurua whether okay believe I love story whether okay disbelieve I love story po le alava okay I will throw in for the sake ia maua sa loia a le ala wa uma enga o le maua se loia walanga o le fa kadi uma kangaka o le fa tali uma tangata pe maua se loia a o le wa uma enga o le maua se loia. Ai o ke ngia mai au support. Ai sauni. So. Uma enga sia ka ko wamio. Ioi. Lelo ya Samoa lelo ya mai faf. Ai fiko ai mare o ke ngia ki. Fiko ai mare o ke ngia ki. Ai sa wai markala. O le la faila upaki. Ei la vai nga fa faina. E te ilo ala lau tala. Ma kua o le o fua ile kua inga mea. A kua ia ule o fua ile to inga mea. Ia e poi fo inisi lai tutu wai tua. Now, whaingol paki, that's your freedom. Ta te le whatu ta ita ia a mea e whapea koe lea i le kakaunga whaia. No. Leanga o te le o vaia u, o ke le o vaia u, I se tu la fono e ono tau fio fia mai ai, le rise up on I paki, le pai elections le fai. That's the freedom. Au le mea ia meet uma mea olo mo mia mai ele official whainga palota. However, in the reality of life, the reality of life, leo ke whaia koe la ukala. E whaafewhea ona o su e tupe ia se fa kwala o la kunga lengo lo ko ngai la mai si tu lo le pa io sio nu mo le fio anga langa lengo o la kunga fo io fa kangi mai ke su e kupe mai awa for the sake o ngu le la se fa kula le la se fa kula kala o a fa ai ko fa pea o lena o ku ya ku mo fa pea sa mo ai alo lo fa mai ka usala online o le whainga o le holo le mātou nu uma le mātou whare tele isa I pito nu uma mosula. Ai uma e ngar kausala online ai usau o koe whaisa u live. Mo koe whaia ku whapea. Ia. O ngā wa ule fia ke le kulanga I kou lau vale o kou ia nga. O le melea. O le ala whaila upaki. O le la. Ioi.
instead of fire fali. You know, that's the greatest example melia. Instead ole ale faila u le ale faia se makohol. Ale la fa kura upaki. Ai sorry. Kau. Ali je uso masami se ka. Ia le ide le fa le ko ngoi me. Alo fa make your man Eden. Tau mo mai le wingo la utala le faia. O a fa o ko le tu no ai tau fa pe mai. O leanga o fa yaku. Aro lo fa mai le suanga kupe ioe. Fausia ile hola jo makongu. Ai umale aso fa le lenga ke angei. Wo kilo ko kiki lua se lau wafer kupe nga awa tu aile le mamanu lo tele. Ai o mo se lengia o sa o ko fa kula o live. Ya. Wa tele le swing ngolo ma fau fau ta duma. So o kau sa o la u comparison. O tau sa o la u fatu sa tus. Ale wo ko sa nge o ko fa yaku. Wa tele ale swing ngolo ma fau fau ta duma yona o va yele tu pele. O le mea lea, leanga wa tele le tau lau lau wawali. Wa le o lea le upu lea na o le mea lea. E il paki lea la ufaya. E le faya se fane. La fai paki. Shit. So le. So ye tau di o le ngia tangata. Ora ukala le leu ke faya. Upu moni ya. Ioi. A fai ua le kaulau o le mea na momo o iai. A fai ua le tali mai le wha moe moenga au tū o se mea na momo o iai. Ko e siaki po le alonga mafuanga. Ia. Ko e siaki po le alonga mafuanga. O whera o whaasoa. Ia, o se uso fo i e tala noa iai. Na mau fo i lewa noa e saurunga o la o porokalame mau awa noa e whaasoa. Peitai. E tau te uso le fai, upo le turu, ai mo lunga ulu manua. Le wingo le tala. E le milia e le tau mia i fua. Le fasoa. Ono o ni vale, le ima ni vano no fola, ngai ele taimi a waile fai le mea manga ia. Ai fai le mea sao. E fo iskaka ka ke vai a kunga lai komengi. Ma fa pe fo, ia yoe o oena au mai ele tua. O oena au mai ele atua e whasao me you are sent. So le, are we on the same planet? Lesi whakwala lea. Na umana fai fo ili fai whaapea ya kuila epa. Fai le ko mengi, you are the chosen one. Na send mai ele. Ale fo koe whaasanga ele. Ale fo ia ko mengi ya o ele ma whaapea ku. Ioi o oena au na mai ioi. Oh. Esa o ipe kilo, oh my good boy. Ola e le tu inga ma fau. Ya se fa kula kara fa benga. Lo winga na ole ale me moni, what's the truth behind this? What is the truth? Ole ale truth. Ia te au. A fai ele ika ukingo le truth kai minga kura i mua e fa singonga mua. That's a lie. Ole kai mi ole si truth. A fai fo ila o tau so claim o tau te you are better than us. A fai ko ke claiming a mai fa mai o tau o tumu le nganga pa ia. O tau ngai ia o kusa lo ko wa mi o kongu ma lo tau tala sa o ia Yesu. Ngai ia se kai minga fa nguru a Yesu. Tulo swafa mamana o ke risu. Ngai ia se kai minga kuku a Yesu du mo pila ko fa mai o le ngo au ya Potifara. Ia ai koe whaaku rumo Potifara o lea au ia. E se kai minga whapenga. I said, kasi ar kanga whapenga. Oi infected lua ia. Pe koru fo. Ai tasi a tangata lau walu. O ye lua. E lua ingoa lau walu nga whapenga. Mua o yuka. Eioi. O lua o pe teru. Ai le leila pe keru e pe ieng koe sana mo ia. Iyo, you kale nga mo maf. Matato vai tanto ye. Ole fasoa le na le vanga ole fiafi. O mana tu fasoa tu le mata upulanga wala walunga. Me se foi ole tele o ila to o meli mai. Wale vanga lu ia uele.
o mapaanga mai al porkalami wa fi e fai me sau fa so al meta o pule ya king fai popo e taurunga la utala fa pe le nga le fo i o te tilo antu i le move ese mai e sui tu lo fo i tu malo ia no ese mai mal HRPP le la to ya lo fai va wal fai nga palota la titi la tunu ona walu suatanga o le vatele ua ese fo i la tau tilo ola ula jalai tau walunga ile tatou fa so le ne fiafi o oyo se tanga tau te fa do ina e tate tau mata au fa tasi le tau ola fisili le ole fisili le ka kau nga fisili ai kai I au kau ia la tau this is my question. Do I trust you to be on the same side ile war? Fa makau ke kari ko winga o e kake kuku fa akasi, kake kau fa akasi, tu lou ka fioki fa akasi. Pe fa maka ua nga o se mea e ke sau wai e fa o nga au. Ma fa o nga lo umalosi. Manga o ia u aikia. Ai a tutupu pe fea. O nga whaia leo lo finga ngalo ai tu ulo uloto. Male vaenga ole, manulau ti. Are you somebody e ke sau e share le kako vision? Pe e ke sau with your own vision or hidden agenda? Ofisiringa le vatu e tau alunga i le poro kalame le nei. Iyo, e no vatu le tatu fasoa. Leo ia le matapia le manaya le ayamo o ili wava. Iyo. Ai, o le fasoa ia malilongolongo puyali. E tau ai e toi fangfang. Le anga le toi tangi o viwa le vao e nili. Ko ngā mea la whapea. O oio se tangata te sauta te tutu whaatasi to share the vision together. Po oio se tangata te sau e te tū mai tau mea, mai kilo, a le whaia le mea leo ke mga oai. I'm not with you. Pe tate whaawo, ma tā fusi. Ona e tongi le moa ai ule afa. Ia wale la wukukupu mai e ngai mea rikele o ngai mau me whapea. Wale i luma, wale i kua, wale i runga, wale i lalo, wale i au kafa. Ia, ile na ole sunga fo ia malele paulu. Ua mafua le whaasoa lea, ona o mea watula i mai. Ai, ele au ngā fo i mo na, ele na ole fo i usu. Ai, toe, ti mantai le upe ngā le tautai. Ma toe mati ai. Tūlanga fo i ole. A ngā i luma ma tūlanga. Ai maua mai loa malau. Yeah, I just got for le update mai se tasi o wo le mai le fio anga le pa. Ai le meli mai te milia. So yes, and I can't prove it to be a fact, but it's a rumor. The rumor is confirmed. Yes, le sa le meli mai te milia nei al kele ole. Io in Samoa, but we'll leave that to be developed. Le news winga antula epa, sunga antula epa. Bese fo yo le to fa tasi le fio anga le pa. But le fail poka la mea le message mai. Yes, it's proven, it's confirmed. Ola ia ile vai nga fa pena la fa tala no ina li tu malo. Ia. Fa talingo au pa. Ele ini vai o ta, o ele ini vai o ta la ele le. Io, le ala nga le fa mai o kala ele vai a ele le. Or ke mi fo le ngai. E fa ia le fongo, le fono fo ile le putu i to tono se faleo. E anga onka ape mai fafu o le vanga i loa ya tunu i fafu. Or kai mi alai faile fongor kai fonga alai ver kin fonge riskan. La fo e pu e le sitangata. Ia. Tu langa fa pena a tunu to tu vanga le ele o to ma fo on to lau si le fia le o le tu langa. Ia fa malulu tu fo ile pa yo le tanto bo tu be se fo le fa so le ni vanga o le fiafi. Ai o mana tu le vai ia malako no le fa so lungo le Blue TV. Ia ele no dia fa lo te manu te va. Le tūlanga fo i o le nei fiafia me se fo i o le tātou whasoa. A veia, ia, o se upenga e timata. A wale sa valinga, e o ngā fo i moa au. Ili whapea fo i ngā wau e whasoa atu. Ai tate, le sona mai fo i mata ita ia, i mea o lo tutupu.
Whaingata yo le meo lo ta whai porokalame, ai mese me whai la le ye. Ia, le tūlanga fo le leo le, awe te mamapo, awe te papangu. Ia, le tūlanga whabena. Ia, le vae ngai le lifa ia e peo upo e whai le ngante i whale. O whea e whisoua ina i peau manganungalu o wha. Ia, e lolo a i le au au o matangi. Tūlanga fo i ole. Fa moe nga me se fo le sa valinga au ri tele tu fa manga se manga le tu badila foi foka va tele me se fo yo le tu mala unanga toi mo moli me fie fa le ole nga fa tai mala nga fa malo e wo ma pa anga ri tanto programe e share le tanto programe tu langa fo yo le ne fiafi ya ina ia maua fo iniso ila tou e le o mafai ona mai mo mai le ni te mi o tiu te manga ruenga o fenga e auli te le tua fai o le te maua programe a o fasifo nga ruenga o le ni fiafi po le asauni fo i mo le sifi po ya pui malu a o le tua tai te ia tu le malosi fa fuina maua le malosi a wanga ruenga matala ioi a wa o le matui ma le manga o le ma fa la vele au e ta oto ayala i te mi uma a o le tua le olo le tua le pui ngo i o le marusanga ma le saunga le mu na te tapu a o ina me uma lava ea i le ulu fale ma le ulu fafu fa te tele ma futa bailungo le udanga le Bluwave TV o le ngalo o to tongo le so tayao a tonu foi develop atu le tanto story ma tu langa uma lava fa pena ea ma se i a tonu lobe uma lava fa so reach out to mai le sunga ya ma le pauno po king fai pop ia se ba foi se no e fa tele no ai ia peto e mo se stay mi sa we lungo le porokalame se kausa ili le ano fali po o fe tonu pe ai se afo ia o fe to ai lau lo na fina ngalo e tu so nei me fe to so ai fa so yo to fe to so ai fa to lo lo so ngalo e fe to ngia ai fa so yo tu ai ia ai fe to so ai fa pa to lo lo yo po ko inga lo ngia up so i fua mai manu ia fa so nga Samoa lo fa tele mo to le nei vang o le fiafi tau pure le so tau se ta fre manu pio voli ko male por kalame ale Bluwave TV ma te ia to fa se fu